Pemirsa, peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Edi Hermawan Mausang mulane mangkin La Nina durung nyinayang penglimbakan nyane. Nanging wesanan nyane sampun ngawigunang galah sasi panas nenten suwing lintang. Wesanan kahanan La Nina rauhe mangkin sampun kerasayang tur puncak nyane memargi Oktober utawi November sane jagi rauh. Kaketut saking kantor berita antara kahanan La Nina inggih punika pola iklim sane kata memargi tur ngawinang alikan suhu permukaan laut Samudra Pasifik. Selami La Nina memargi suhu permukaan laut ring sisi timur tur maning tengah Samudra Pasifik kauningin tedun 3 kantos 5 derajat Celcius saking suhu normal. Suhu permukaan laut sane nyansan dingin ngirangin pertumbuhan awan hujan ring sisi timur tur tengah Samudra Pasifik tur panincapan curah hujan ring wilayah Katulistiwa pamekasnyane Indonesia. Edi ngwedarang kahanan La Nina rauhe mangkin ketarkayang memargi kantos panguntat Februari utawi pangawit Maret warsa kali talis lae. Manut dani kewentenan La Nina ngawinang puncak sasi panas ring Indonesia memargi ring Agustus miwah September warsane mangkin ke kantenang basah. Dan yang ngelingang malih indik wasana La Nina puniki merupa makueh nyane kuentanan toya ring lahan-lahan pertanian mejanten mawasana ring produksi pangan. La Nina tak lersida nangyang awan ageng sane presida mawasana ring pemargin penerbangan. KMB Bali Pos nguningayang.